Bismillahirrahmanirrahim. Nakana karang Allah subhanahu wa ta'ala dalilina ya fa'lam annahu la ilaha illallah ya dalilina ang kanaya anna syara'na la ilaha illallah paralluni ilmui paralluni isse jadi amin joto kafir kerolo baji ni senna batuanna ni la ilaha illallah ang kana tira na kulle nyomba berhala tira na kulle nyomba patung yamintuna Abu Talib saga marganaya tene nero nakana la ilaha illallah tau ka makamannya nakana la ilaha illallah nakana la ilaha illallah baji sekali tapi anyong batung emange rimaranganaya kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nah nakana Allah ta'ala rini fa'lam isengi ilmui papilajari angkanaya la ilaha illallah tena ila annaba pasangalinna kareng Allah subhanahu wa ta'ala batuanna tena nakulle nyomba mahir maranganaya kareng Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi iya mi anne paralu sekali ni papilajari jadi jai tahu nakanang la ilallah tapi tena nessingi batuanna tena nessingi maknana tena nessingi ya mi antu apa perintah ilalan ria maranga nakana kareng Allah subhanahu wa ta'ala ya mi antu illa man syahida bil haq ya pasangalinna ya mi antu ni akan saksikan al haq ya mi antu kareng Allah subhanahu wa ta'ala wa hum ya'lamun na iya naising ya naising nanne batuanna ya pasangalinna tau angisengan naising la ilaha illallah naising maknana la ilaha illallah ya na ilmui ya ia mintuna nakana nak bita ilalan di hadis marainga ya nakana nak bita sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah nainayam mutirang nikir kareng Allah subhanahu wa ta'ala na naising ya mintuna ilmu in la ilaha illallah na papilajari sarasarana na papilajari apa batuanna apa erona apa perintahna apa laranganna ya nakana nabita dakhalal jannah anta mari suruga ini hadisnya akan diriwayatkan Imam Muslim jari syara'na sullannan kalimat tauhid takananta mangir kanaya la ilaha illallah amatu ya mi antu ni isimpi ni ilmu ipi ya jari punna ni ilmu mo insyaallah amatu ni kananta la ilaha illallah salamat kiri pipik narakana kareng Allah subhanahu wa ta'ala